गोंय सरकाराचो आतां स्वताचो फुल फ्लेज व्हायरोलॉजी लॅब सुरू जाला. भारतीय वैजकी संशोधन परिशद ICMRन गोंयचो व्हायरोलॉजी लॅब रजिस्टर केलो. आयच्यान गोंयांत टेस्टिंग सुरू. GMCत हो लॅब चलतलो. PCR टॅक्नॉलॉजी वापरून लॅब चलयतले. लॅब ऑपरेट करपाक हालींच एक टीम पुण्यात ट्रेनिंगेक धाडिल्ली. आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन लॅब फॅसिलिटी तशेंच दक्षिण आनी उत्तरेंतल्या क्वारंटायन फॅसिलिटीची वचून पळोवणी केली. व्हायरोलॉजी लॅबच्या बरोबर आमकां केंद्र सरकारान थ्रू ICMR has given us 200 reagent kits and also it has been successful. काल रातचे ICMR आमकां रजिस्ट्रेशन करून आमचे लॅब रेकग्नायज केल्ले आसा देशान. आनी मुख्य म्हणजे कितें आसा, इट्स अमंग द रजिस्टर्ड लॅबोरेटरीज इन द कंट्री. एंड त्याच बरोबर पुण्या आमी माय लॅब्स बरोबर टायअप केल्ले आसा. तेंचे कडल्यान आमी कंटिन्युअस आमचे अरेंजमेंट आमी केला, जे खंय आमी दर दिसा 100 ते 200 आमी रॅपीड टेस्टिंग आमी करू शकता तेंच्या किटच्या माध्यमांतल्यान. वी आर फायटींग अ वॉर अगेन्स्ट COVID-19. हांव केंद्र मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कडेन चर्चा जाली. त्यांनी सांगले की आयज एअरफोर्स प्लेनाच्या माध्यमांतल्यान आमकां आनीक एक एडिशनल 1000 ते 2000 PPE म्हणजे ते प्रोटेक्शन गियर जे आहा ते धाडटा आनी एक 2000 आमकां N95 मास्क धाडटा, कित्याक देशभरान सगळे कडेन हेजी कमी आहा. हांवें तांकां विनंती केली की त्याच बरोबर आमकां एडिशनल रिएजंट किट जाय, मातशें तुमी लक्ष घालचें, कारण रिएजंट किट अत्यंत गरजेची गोष्ट आमकां आहा. आमी व्हायरोलॉजी लॅब तुमचे कृपेन आमी चालू केले. And I am grateful to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, to my Chief Minister Dr. Pramod Sawant, who is always giving me a backup to operate the ministry in a particular professional manner with a total professional outlook, with the whole team headed by Neela Mohanan. Chief Minister on the front line, we are trying our best to see that we work in a particular method in order to save the lives of the people of Goa and overcome this curve of this COVID-19. But त्याच बरोबर young generation should use this time constructively at home to see how they can reinvent the wheel and do things in a better manner within their house. तांकां कितें जाता, फ्रस्ट्रेशन जाता. म्हाका कोणी प्रश्न आतां तुमच्या इंटरव्यूच्या पयलीं जाल्ले की बाबा हे भुरगे मोटरसायकल घेवन भायर गायब जाता सांजचे. हे करू नाका. This is not the time. We don't have a cure for COVID-19. As a result, we are having a team and a call center which I just shared with you. I'll WhatsApp it to you, and it's called the Wellbeing Volunteers. And mental health is samki important, garjechi goes important as equally important as physical health. And in today's time, I think we need a group of counselors to deal with the citizens of Goa. I think with this, as far as innovation in terms of technology and in terms of the new innovations in reaching out to the people, if they have a problem, somebody is depressed, somebody has got an issue, somebody wants to ask questions, we have put the whole platform on the plate. And through your medium, we would like to popularize it and tell the people of Goa that we are here to take care of them.